Kikan huan Seng Bhalang Bapher ke Jylla, bakan thop ya ke KSU, FKJGP, HNYF, RBYF, ADE, AYWO, but GSU. Hakasi palai jong katayo kila Sdang ya ke Iakhih, dah ke Shong Kyllain Myngngor, Hamadan Malki, but Kyllain ke district jong ke Jylla, bandawa na ke sorkar pedeng, bahkan menjurno ya ke resolution jong ke yang darbar tawan ke Jylla, hakaban pentrekam ya ke inline permit haka Jylla, kabala syusak teng mentala jansis nempura. Nalor ke inline permit kini ke Seng kila buru ya kiwai ki mat Jingdawa balaju pensawateng menshwa. Kene ke Iakhih jong kikan hun Seng Bhalang kala Sdang naduk ke puar menstem bat ke Iakhih ke bahek du kadai ke bala penlong Hamadan Malki Shong ha ke baro kenu yalam jong kini ke Seng kele yalam ya lagi jong ki dekat banyak Shong Kyllain Myngngor ban pen I saka sorkar pedeng ya ke Teli ke wei ha ke Jingdawa pentre kamno ya ke inline permit. Kino alam bat ki dekat jong kini ke Seng Bhalang ki larak lang ya ki bana bat ki plakat ki badon ya ki jing thop bapher bakan thop ya ki jing persya ban pentrekam ya ka Citizenship Amendment Act ha ke Jylla ke Jingdawa ban pentrekam no mardor ya ka Meghalaya Residence Safety and Security Act bat ki khodap talasi ya ki bar Jylla ki barung syapo ke Jylla nalor ke jing pentrekam ya ke inline permit ke bala dawa naduk kasnem syajar kandas nyopo kanda hadu menta mene. Lakban kedau hang ni bagi sorkar Jylla ha unai wing jong kasnem balala kalam menjur da ke resolution hapok ke yang dorbar tawan ke Jylla ke bakar pat ya ke sorkar pedeng ban pentrekam no ya ke ILP ha ke Jylla. Lak ru ban ong hang ni bagi Iakhih jong ke Seng Bhalang ha ke ni ke sengi kata ke khat khandai tarik unai wing ke dairu kum ke jing pen kan mau ya ke sorkar pedeng bat ke sorkar Jylla ba ke resolution jong ke yang dorbar tawan ha ke Jylla kaladap shis nampura ha ke ni ke sengi bat kadang sakut sa ha ke jing shimra jong ke sorkar pedeng. Ringi sim ni kini kelenti banyak dengan ti jing jajai namar ba kom kadak bangen pejai pen kan mau ya sorkar India bangi angnut ya kini ka IP penterkam ko Jylla jungi. Kabaar kalong ba habangi persang ya kaban ya budi na kapor support ya kini kedop kiba ka sorkar Jylla kala prondok long senam nu senam arjah kandu wa ya bono kini ka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Kaba sosi kalong ba naduk asnam arjah kandu wa tanggawai kedop ruh tam pala bansna. Hot kata ka jing ong tu menteri ba antu posingi masala pandap ti po umlengru kabangiwan mo jurip ngidon gajing atatian. Hot ngimla ban len bakam gaya nyerai kadon gajing atatian la namla pandap. Namar kum golong hi sakan osnem gedang up mar ba kene ke isu ba khamtam gajing rung jemi beri penasabar po Jylla jungi kene ke isu bala tegi post nem mentah. Ngala ban ong ba kede ke Jylla ka ba kleman ba kede ke Jylla klemput klemsang. Kata ka ba sosi tam ya kejat pendu ko jungi. Beri penasabar ngi ke Sdang ban rung lan pen ibor ha ki babon ba ki liang ko Jylla jungi nama ba gimdon ta ki an kanun ki ban filter ya jengrung jemi ibru sapa bat de lor kita ki nongrem ke ba ngi kum ki Seng ngimla wan su ngap sa ngi pen I kum gadak bat ka de ko jing kesu thia ya ki hindu pungut ki nomi khmat kam ne than tang kin suya ka wang kti paramaki pa de ka bor kin sung thu ba sim thia yeng ki mat khmat tam ba kum ga Jylla ka ngunut penpau ke jingsungo jungi kenung yalam Seng Bhalang ki banadu kisnem baladap ngilaya dawa si dawa pentrikam ILP ngi sngo kadon ke jing tuko ban trikam na kalian jong sorkar Meghalaya kala rangi phai pat ke central government ani sorkar kami ni peni ba imat kam burom ya ka sensar pai ba hapo ke Jylla Meghalaya nama karai absolute majority karai jong ka assembly po Meghalaya kadai karai jong ka body ka bala itu da ka constitution tegamur sarkar kemiru kamburom ya kata. Te om tang kata henrai larang ipait penpan nalor pa kamburom ya karai jong assembly habai dai pat sakawai pa kabenta mo larang ipait ya kata ka amendment 6 schedule memang larang ya keren ya kata ka influx ngi keren ya kata ka identity jong ka ibru rut pai ngi hampan ya keren ya ini we benta nama kata ka amendment jong 6 schedule hang niru hadin bangilaya ya ai suggestion syaka central government hadin balawan joint secretary jong ko home ministry ru ngilai kendo ngila persngo badi benweng ya katu contain on represented tribe banlong nominated MDC hag district council henrek sarkar India imat ya kata ro kam sngam teka bu yang ya kajing benyau
ban kajing pitar namar ba ladang ipek ha ki minchim snam por bak sarkar India kala kwa level ban pentrekam no ya ka CA ya ka CAB bakan penkelas ya ka CA ladang ipek ya ka Manipur ki ai ka ILP ya Nagaland ki lang perskem susu ka ILP bat kum ta ter henry ka jelajungi ka bala don lupa kendiat hak kernet jong ka ILP ya kata ka sarkar India i kumba hadu menta kadang karnga bat hadu menta kadang penslam te kanihi ka kadosai ba ngigum kisang Bhalang nginum song thait bat ngin sanang penjur ya ka Jingdawa ba jing Iakhih ban yo ya ta Jingdawa jong hi haba da khain lai ke MRSSA kala dei ke aks na du arja khan re te kam dei su tang kabel kari kamram jong sarkar ban pentri kam ya ka galti ke badai ban pen kloi kham tam tai khadop talasi henrei lada ka jing persang ban ya pen slam kuni kum tai ngi ba yo le sikim don man address ne kini si ter haba kibriu kim don man la Sdang Bhalang ke step in pomadan ban khanra ban talasi ne phang ngathrai ka sarkar kam dei perthot makadai kamram jong pai ba Jylla ban pentri kam hi ka Hadu Henreu teli ke Seng Bhalang jong ke South West Khasi Hills District balalam khamat da ke KSU bat ke FKJGP ke lapan long ya kene ke ju ke jing Iakhih hasurok badan marsanda bat ke IB jong ke PWD hamau kerwan bat da ke phongut ke dekat jong ke ni ke Seng kle shimbanta ban pen sawa jam ya ke sur ke sokar pedeng bahkan pentrai kam no ya ke ILP ha ke Jylla kini ke Seng Bhalang ke lara ru ya ke plakat badan ke jingtho badawa ya ke sarkar ban pentrai kam mardor tang ya ke ILP henrei wat ya ke entry exit point ban penrung ya ke ktin khasi ha ke kharnet ke bapra jong ke riti sanchar kari ban penbet no yo put usam hapdeng ke Jylla Meghalaya bat ke Assam bat ban nam pentrai kam satya ya ke Citizenship Amendment Act ha ke Jylla Jingdawa ya ban penduk ya ke CA Jingdawa ya ke ILP ndai ke warra penban da ke CA kebadai gila penang kodi kita ke an yak jekor kebenang petronnya kejat beriu jongi kebenang ailat ni ki menderi bawan nabar ni ki poi ki banyo pan sud ha kene ke Jylla ke jongi QI ke Jylla ke jongi kedai ke Jylla ke badap da ki sok ki pai ki wan bat ki wei de te haba ki beriu nabar QI badan kungini ki kwa pan sud klia kene ke Jylla jongi ban capture lane pendominate ya ki business da bang hak ki pabun jai pinpai dadu khai patang nai kuwei ro te haji syak sarkar gila na kalian sikit mali gila pas kini ke resolution berpentrek kami ke ILP ko kisamla menta kala dei kapor berat no ke jimlin basreu berat no ke ngop ha ke jing di bu ai beper hare shem ya ke jing kitle abang em ke pertai ublai ai ni bangin em ke jing em ke badan jingmut nama kata ko kisamla tongin em ke jing em ke badan jingmut bar ke jing ke badan ke jingmut ke jungi kan lo ke jing mentoi nam ta karni ke jat beru nyau trap nyau skom mi berkoi ni dawa penterekam no mardor ya ke inline permit ni persya ke Citizenship Amendment Act hare hadum ta lajar poi sa Christmas imat lai penkrek salik piknik biang hare KLP padio adu menta te kum ka jat bereu tongin shem kara ni dom ke jingkerman bala rak samla ki kloi mi skmat gilong kni ki kloi mi skmat gilong pa ki kloi mi skmat ka jat bereu jungi kan nang em Maceprang, Rotary, Maceprang, Rotary, Islam, Ringasi, Islam, Ringasi, Islam, Ringasi. Kene ke jo ke jing Iakhih bejai-jai kalalong ru hanong po bat jowai bat dalam khamat ya kini ke jing Iakhih da ke KSU bat ke FKJGP ha ka ba ka sor kalami ru na kini ke jaka ba ka sarkar pedeng ka deban minjurno ya ke jing trekam jung ke ILP ha Meghalaya bat ban num pentrekam satya ya ke Citizenship Amendment Act ha ke Jylla Kinoy alam jong kini ke Seng Bhalang ki badai na ke district ki lapan sawajam ya ke sur ba ke sarkar pedeng kadai ban sngap ya ke jingpen sngau jong ki pat riu lum ke Jylla ki bala Iakhih menta labun posnem ban yo ikilat jingada na ke jingwan telep ki he pat jong kari Henry banyakran berbongan niladu kamen sim kata kacing shit ha ka bedi pak kacing pi ke jungi kalong kai bamla pan pediang Myngngor dawa ban hadu kini skiru kadang im ha ka mensim ka donut jungi ban dawa na ka sarkar bakade ban pentrai ka mardor ha ka bedi bat kani ka Jingdawa ka jungi ka balong nadu ka ILP MRSSA ban implement no ya ka
ya ke entry point hapo ka jaka ke jungi ke bakal adun ka fast pace ke bakal hateli bat ngila dawa lu ba ka kentin kasih kali pendung ha kernit ke bakal tra jong ka sarkar India hi berkowe bat ngidan lu ka Jingdawa batun be yo put usam ka bat nadu bangiyo ya ke Jylla Meghalaya hadu kini singi rungi ba ngidang mat ngincinge ha ka bedi badu put usam de halol kini Jingdawa jungi barok ni saisin ni lami biang sa kapantay banwan ban paus ka sarkar ka bangin ong sa ka sarkar ba kadai ban penteri kam no bat kadai ban sim no ikarai magdon ban pelong no ya ki an ya ki balangsa ban ngidang ile bat hadu tat pengenayo ya ka hok na jong kata ka ban skam no habide bat ka inarai perke makin set up no ya ka checkpoint ka ba kibri krabar kini banyo kan rumon Jylla jungi bang ngin sa sunghai bat mentang ina sedang penring mesin ban Jylla namta kari lada dolkam balada kasorkar kan simploi ya kene kesinjam kumaki nongelam ki bakmak lo termene ba khadnai terek Desember arjar kenai Kyllain sim ya kene ka resolution man kala submit sa government rek ka government of India hadu menta ka hile kunjakai bat kajai kini pa ban pau sa dia wan mulia kasu kini kelbat ruta sesir bat dengan kunhol Seng Bhalang ngai yang sakmat bat kani kadang dik senjau esi hakni kinyat sengi mengisi Shong berpekat la bandan di stream kana meeting kini meeting bertunjuk esi la bandan surprise Iakhih bakun kunhol Seng Bhalang ni sebenarnya penula hakni kita sawah tentang